Veliki pozdrav, uvijek si dobro došli na najjači video na kanal, najjači video na Balkanu, najjači video uopšte. Danas, kao što vidite u naslovu, otvaramo CSGO kutije. Cilj nam je znači da dobijemo 200 plus eura, odnosno da dobijemo nož ili rukavice. Znači, ali prije nego što počnemo, hajmo udarite taj subscribe, like i upalite komentar. Na svaki komentar ću ostaviti srce BG. Onda da počnemo. Znači, danas ćemo otvoriti, evo vidite ovdje sve case-ovi. Počet ćemo s prizma case-ovima, pa ćemo dole ići sve manje i manje i dalje i dalje. Ovo gore specijalni case-ovi, ti njih ne mogu otvoriti. Idemo prvo prizma case-ova, njih ću otvoriti. Ljudi, šta vam je da ovo sve treba mi preko 200, ovo ćemo ovako prodati 0.12, tu nam ne treba revolver. Treba eura koji sam rekao da dobijemo, ako ne dobijemo ja sam u minusu. Da fuck. I vidite kako je fino krenulo, 99 centi i to vam nikom ne treba. Prizma case nisu uopšte skupe, a ključevi su onako malo poskupi. Pa dobio sam par ključeva džavne. Ali opet Opa! Evo ga 2.18. Prvi dobar, znači 2. I Star Trek 5. On je dobar 3 eura. Znači već imamo 5. Idemo dalje. Idemo jače, idemo više, idemo bolje. Kurac. A nemoj mi to radit, balan. Bravo. Jedan evo. Stani na manj. Sve kad dobijemo ovaj negev, ovu krmaču isto da... Stani! Bro. 6 eura i 76 ljudi, evo nas već skoro 10 eura. Opa, krema, hajmo otvoriti još koju. Šajze, majze, hajmo još dvije. I stane onda na nešto retardije. Eto. Hajde još jednu ćemo otvoriti, to je to. Ništa, ovo je znači... Pul, Bogu plakat. Ajmo dalje da vidimo, evo, web case. Znači, šansa da osvojimo... Marš! Šansa da osvojimo... Su ovdje oko 10%, tako da nisu uopšte velike. Tako da trebamo otvoriti 1000 case-ova da bi dobili. Tako da tog nema ništa. Čisto... gledaj ovo, ma marš u sebi. Moji ljudi pišite u komentarima ako ćete da još ovakvi videa otvaram, da još otvaram ovi case-ov ili da napravimo neki giveaway. Dajem skinove koje osvojim vama. Ako hoćete napišite u komentarima. Napišite u komentarima ima veliku šansu da dobije skinove. Evo vidiš meni Negev jebu, taj još 2. Hajde još 2. Marš. Ovo ništa ne vrijedi, jeba.
gdje ćemo... A moram vam pokazati šta sam dobio. Znači ja sam dobio... Neću vjerovati koliko su... Stani! Dobro, idemo nazad, idemo sad otvoriti ovih 5. I svakog case-a ćemo otvoriti pa 0.1. I svaku kutiju ćemo otvoriti po par puta. Ok, sve bravo. Ako ono izvučemo, to će biti ekstra. Nije ni ovo loše toliko, ali znači, trebaju nam ljubiteljski crveni i zlatni. Sve osim plavih. Ili ovo, auga. Bravo. Otvorit ću. Ništa. Starter, kaj bar je starter? Ljud, kad je starter, ne ostaje, to je logično. Glock. Ništa. Ništa. Joj. Koji je sljedeći? Sljedeći nam je ovaj case. Ovdje možemo dobiti, evo vidite što možemo. AVP nam je bitan da dobijemo njega. Ovo dole plavo, sve je nebitno. Ovdje ćemo napraviti 10 kiloga. Ako bude dobar i više. Tek 9, ništa nam dalje. Daj nešto dobro, bolan, daj nešto, nemoj samo plavo. Daj, zlatno, da vidim zlatno. MP9. Ma ja, vrat. To je problem, kaže, isplatili. Možete kupiti sebi skinove samo takve da boli glava. Ovako vam se nemojte džabu, trošiti pare ako imate kutija, ok, ako... Ajde. Ali kupite, vam se ne isplati. Bolje kupite koji skin koji želite i to je to, a ja. I šta bi drugo došlo? Ne bar... Sad ću vam pokazati kako sam rukav, nisam svjestan. Glock. Ne želim više ovu kutiju jer toliko me nervira da... Ajmo druga kutija. Evo, Prisma case, još jedan drugi. Daj nam nešto, Desert Eagle. Desert Eagle. Pa njega ćemo sačuvat. Ovo će proći. P90. Ništa to prodati.
Dobio sam novi rank, Silver 4. Ništa tu ne treba. Dobio sam dva case-a džabe. Sad ćemo mi to otvoriti odmah. 2 case-a džabe sam dobio. Ne. To. 156 eura, ljudi moji. 156 eura, znači bajonet. Ne seri me, 156 eura. Sad nam više ništa ne treba, ljudi. 72 eura, ne sere. Ste vidjeli ovo, a? I kaj otvara ove kutije, ma ne dolazi ovdje, jer ove ćemo sad otvoriti. Nemoj me srat, ljudi, upravo smo ostvarili cilj. Što sam htio. Sad ću vam pokazati što imam u inventoriju, šta sam ostavio i koliko vrijedi inventorij. Opa, 11 eura, ajmo da... Baci žuti. Neće. Daj USP, ne, da USP. Ok, ovo je ok. 365, ok. Nije loše. Ništa, dajte da otvorimo još koji onaj boks ovaj dole koji, ovaj da otvorimo. Ili sve loše. Ma ja ovo. Sorry, 10 eura. Ovdje je dobiti 5,90. A dobro, ovdje tražilo u sjenu, kako se ono kaže već. Bravo, tražilo u sjenu. Ništa, idemo još otvoriti par drugih kutija i tu bi bilo tu da vidite, da vam pokažem još inventori i to je to. Koju ćemo kutiju? Hajmo ovu, bravo, kutiju. Da vam sad pokažem moj inventorij. Na brzinu, da otvorim još jednu kutiju. Juj, koštat ćete me. Ajde, otvorim ovo još jednu. Ako imam feeling da će biti dobro. Dobro, da vam sad pokažem svoj inventorij. Ljudi, pogledajte rukavica. Znači, rukavice vrijede 956 eura. Nisam dobio. Dobio sam, znači, evo vam sve šta vam je onaj... Ne, ništa, znači, ja čavat. Idemo od najskupljeg do najjeftinijeg. Znači, prve su rukavice sa 956 eura. Pa onda ide nož bajonet sa 156 euri. Pa onda ostalo, vidite sve, znači imamo Mag 7 Justice 11 eura, imamo 590 Cult Bloodline 25, znači imamo onda G3 SK 1 108 eura, znači ona je prejak. Onda imamo AVP Ateris 13 eura, ovo ostalo vidite sami, Scar, SSG P2000, znači imamo nova, imamo M4, i ovdje imamo isto tako neke skinove i sve ukupno, znači košta 1040
1400 eura. Ljudi moji, ako vam se sviđa ovaj video, ako želite da još više ovakvih videa pravimo, palite like, subscribe, share. Ljubim vas, brate, vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!